Sana jıl sandarar kehete, gülümnür odunun kerkeye, yürüyünü gün jalın üksete, geliyeğe, eyeğe, niyeğe. Sana jıl, salallın, sağalı jolana ahallın. Karıya tahagar kelemmet, kepsetek kelbikket doğuna, ketehek sağanı kereni. Keskilliğe dentör ülehet jonlarda, son tiyip kurduk samağlahan sözler mendiği bit dölbetin jona sergede. Ahan erer 2. sürpesıl tümügünen, bastığından bastığınları beledir, jolloq ças tuhayda. 2. sürpesılga doydur dinen yügü serahatları görüstübet. Ol dubalar sahabet sereger, patriotizm sıla, amma luhugar ağal ettu ulu seretin sıla. Mendiğin eheleger çololaqsıla billerinden yügüz jonu tümtte обществоны oğunlarda. Гражданская ötünen köftök bolamıt nehelekbet saygıtıgar innibit teke kardığılatıbır. Kılbağ mağan kırıya bıtık, ehe jılbıt dımны oğunyor. Sen kıyhınan karçanalın, Великой Устюг городдан, ahaga sefirinan diyen teksen geldiler. Jıra davattar, mendiği laqtaqtar nardilir, dımны oğunyor ona karçana. Bravolarım mendiği laqtaqtırı. Yürüyle sana yolunan. Buraya doyuk kırgızda, eller içimne hıçatta. Sayıdan sayağa sınava, tüyemalı yonurda mendiği laqtaqtırı. Sana yüyünler, sılga yürügü tükseyetin. Üleğit kannaskıt, tugustun, keşkilgit kengeyetin. Ere, anı şiyenin, yağırda tılgın mendiğiler. Yeterli. Üçügül o çıktı bu kihe haraya süsü bakkat bite. Yeni kereni ilgiye amaga sana tümüyor. Terpit önemli yol kapı ortalığı soğunay. Bırakıtın ümmet sanatçının ağırdarıyım. Jadi kurtu bihe akan tinter. Eğerdağıt ihin ehyaha barga maqtav tıllarını edebit. Behegin ehelek canı sergeni tümer, bayanlaq, jalla qoluğut üstüyse. Bu ümmetsel elbaq kereni, ütüğünü, sırdığı sıcaydın, sana setiyelerge, saydığı setlerinin algıstaq tulbudun anan turan tılı verebet,
Мәндейін әйнегі муниципалный тәрелі жағалтатын бағалыға Семенов Илья Владимировичқа. Bütüğünden kündü məndiyin eliyin olaqtaqtıra ehni bırıqıtın bu geleneğer sanat yolundan idilik istimlik olaqtaq administrasiya atırttan ağırtını bitik oğullar. Onlar da bu tradisyonla sılın ayı olar sıl tümügüne ızdırlar sıl tümüge taqtar merpiyatını da Türkleri tarafından konular. Bilebi güldük bu ahan yarsıl şunda garkat sıl ahanlar o kututa biha ettiler çoluğu tutu onunla doğruya spor salonundan bir de o kurduk birinci bilebi kamlasmış barıta bu sulka ananan Keçiz çerçetinden bulanların utulduğuna Olihin otom bolur kurduk, bu tağ kurduk diye kanada Uluska nehlekler iki dına kulakattan bu bagaya tutuldular. Bu şey sportivni naslek diyen adı olur. Onda oturttuğunca sertifikat takıp Ondan bu nehlekbet sportivne instruktörü lideriyle Deniz Pırdonuşka tutturdu kona. Ondan bağırı medetten zor çalılıq, здоровья, спортсыла Bütteliyem manamıt, öğretten biz berpet, halkı ösü küçükte gülülüğün, kayıskanan bir Respublika zorsıla, çeken çektiktıla, onda ettakına bu bilgin moda da bu batak, sana gidiydi o da zor, çeken çekecek, durumunu topsarı, spor denece bilgi olak edebilir. Ondan bari olak budur hacı küçükke nasıkta gidiyor. Hep onun da Deniz Pırdonuşka olarak Ruhtarı dururlar, halkı biyologlar. С 70-летием юбилеем и наступающим 2021 годом решением Наследного совета депутатов под номером 153 от 26 декабря 2020 года нагрудным знаком за вклад в развитие мендигинского наследия награждается ветеран труда, активный член Совета ветеранов Деляева Александра Александровна. Юбилеем за добросовестную работу, активное участие в общественной жизни наследия, почетной грамотой муниципального района Ангинский улус награждается председатель общественного совета СУРА Пухова Нелли Викторовна.
За добросовестную работу и за успешное участие в республиканских и всероссийских конкурсах благодарностью главы муниципального района Амгинский улус награждается учитель Мендигинской СОЖ имени Караканова Данилова Мария Иннокентьевна. Благодарностью главы муниципального района награждается главный бухгалтер МБУ СОЖ имени Караканова Данилова Надежда Васильевна. За добросовестную работу и активное участие в общественной жизни наслега благодарственным письмом муниципального района Амгинский улус награждается оператор МБУЦД ЛГС Данилов Альберт Алексеевич. За добросовестную работу и активное участие в общественной жизни наслега, за оперативную помощь в тушении лесного пожара, благодарственным письмом муниципального района Амгинский улус награждается член ДУПО Мендигинского наслега, член ДНД, специалист по молодежной политике и спорту Жирков Денис Спиридонович. Благодарственным письмом муниципального района Амгинский улус награждается член КФХ ИП Адамов Анисимов Сергей Валерьевич. И активное участие в общественной жизни наслега благодарственным письмом муниципального района Амгинский улус награждается главный бухгалтер администрации МО Мендигинский наслег Баснаева Маргарита Иннокентьевна. Благодарственным письмом муниципального района награждается активный член Совета ветеранов Неустроева Александра Николаевна. Благодарственным письмом муниципального района награждается начальник ГУП ЖКХ Мендигинского наслега Филиппов Гаврил Аркадьевич. Благодарностью администрации муниципального образования Мендигинский наслег награждается ветеран труда, активный член Совета ветеранов Чаран Попова Екатерина Ивановна. С Новым годом и 70-летним юбилеем благодарностью администрации муниципального образования Мендигинский наслег награждается ветеран труда Жирков Иван Иванович.
Номинация «Лучший активист года» присуждается молодому и энергичному члену Совета молодежи, активисту, спортсмену Филиппову Богдану Гаврилевичу. Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» награждается специалист по молодежной политике и спорту, председатель НКО «Эркин» Жирков Денис Спиридонович. İki dehence sürmez yılka, bendigin ehliyge munisipali terili cahaltarının bağlığın biller, bağlığın uğrağının sıl bastığınlara diyen tölbeler, tümsüyler terilteri, iki yardılargar körek billerinden bir kıla biri soluktu buda. Jolloh jarak yehabitin taharılah ulelerinden mendigi sirin bugünkü istoriyatın omarsor ahan erer ikitençe sürbes ılga ügüs setihiler nehle kapşesinay olğar ulahan kıladı killerser tümsüyler bolallar. Çayın ere bastın tümsüy anal adı tuttarallar mendigi nehlegin bahılıga Семенов Илья Владимирович. За первое место в рейтинговом конкурсе «Лучшая общественная организация 2020» сертификатом на сумму 50 тысяч рублей награждается Общественный совет матерей «Сурал», председатель Пухова Нелли Викторовна. В рейтинговом конкурсе «Лучший микрорайон 2020» сертификатом на сумму 50 тысяч рублей награждается Тёпе Сарал, начальник Жиркова Наталья Анатольевна. За первое место в рейтинговом конкурсе «Лучшая организация 2020» с сертификатом на сумму 50 тысяч рублей награждается коллектив МБОСОШ имени Прокопия Иосифовича Караханова, директор Нестерова Полина Иннокентьевна. Сертификат на сумму 10 тысяч рублей на приобретение офисной оргтехники вручается коллективу МВДО Туллукчан, заведующая Давыдова Изабелла Владимировна, в связи со столетием основания дошкольного образования в Республике Саха-Якутия. Bastınları belediye nörülü aktıgımletin salgır bastın tölben nominatsiya. Bu nominatsiyaga öcüge kördürülü ak, neheliyakka yıtıllar tirahinerge köftahtik kıttar, tölbetin canın sergetin tüme tardar, indiki köyüne sılcar tölbe belediye.
Onun 2-nji sürbe sıl tümügünen mändigi serin bastыңтан bastыңнарын белетир сулустах часпыт тümüктенер. Bastыңтан bastыңнар анылатыл бүт тümсүлä үлеһе жомутугар ägärde boldu. Çeynere, algыс сынялан кейін биллер бит конкурстарын тümügün ihtenleriger ıngırabıt, сынялан кейін директорын Попова Светлана Николаевнаны. Өте күннен күнді нелек алықтақтыра, күнді олар бұд, білерге күрді орта бұл алқы сынялан кейінін культура түгін бұсыл үлелерге хүддағы ырған болла. Бұдшы манна бәйбет сына таққан мероприятия бұд ордуға бітхеп, онлайн-ден хүддағы ырған әбет. Онын өттін бұл ғылға мероприятиялар бұл барда дистанционна астылар, онын өттін бұсыл бұд түмігіне бейге Билергит курдук бу келер хылы көрсөтөр бүтүгер конкурс билер бүтүп. Бастын терген ухайбаны керге тийген, бастын семейный маскарад конкурсы ден, онна биге бу келбит сылбыт, огус сылгар сувенирный символ огус бут тугар ден. Хүрдө албак кыттачы кытынна молодежьтар оло хүрдөн огустуттар, онун оттон түмүгү билдерербин көңүлле. Бастадан туран сувенирнерге билдерекпит. Сувенирга бияка опсая 6 лөкийде, онна оғылар кыттыстылар. Онын өтті биһиги бу оғылар бұтығар оған жыны кыттыттын оға аты оға бұллади хем бір тәннеспәттер, но нырғы шүйдік оңар бұттар деме биһиги оғылар бұтығар сәмей бәрәқтер бітін, онна бастығы местіне иккенлерге тұттара бұтын көңілі. Ол күрдік Диляев Аял, онна Данияр. Манда Инстаграм страницаға кеннерлелері барды тақсыға, публикациялы бұд, онда көрәрі оғылар молодежьтар. Онтан олған жаңғаме Хүрдәң оригинальный нырыктағы айтық оңар бұттар, ол күрдік үйіз местені білдірербін көңіллән. Грамота награждается, занявшая 3-е место в конкурсе сувениров «Символ года». Владимирова Елена Петровна. Елена Петровна бәді елден нағачы оғыстары оңар бұт, әме Инстаграм страница тақсыға. Конкурс будугар 2 местені ұлла Саина Данилова. Ондан бастығы местені ұлла бейге бастыр кейбет Иванова Акулина Павловна. Акулина Павловна нахачыйдык кыбытыгынан оғыз оңар бұд емес Инстаграм страницаға тақсыға. Ол күрдік өсі бір конкурс бұд терген кені. Тергенге бейеқа 100 местені ұлла. Маннапта үрдән оғыту күйі тұтты бұттарын ұрықтағайды көрді бүй тұттын қаяты бұд. Чара? Тергенге 100 местені ұлла. Давыдовтар жекергеттірі. Давыдовтар яғылдан активнайдар сылайы күпталылар молодежьтар. Иккис местені терген көріғар ұллылар. Ахуловковтар жекергеттірі. Розалия Григорьевна. Бұл мәді бұланы бұл жейден тағын егі бәді бәрдің оғыр бүтін хәчөйді ағын ең көрәрі. Табалар бұғаты от көз бұғатын хәчі молодежьтар. Оннытта бастығы местені ұлла.
Ыңыртааха элбэ олени көрсүбүт, барабулоха багатлын оңарбуттар, уот багатын ийбиттер, осенен наха оригинальныйдыр, жедерин тахан кергетбиттер, тағаны урут тағаны кергетеллер эде. Оли сафтар же кергеттері бастығы месті. Маскарад конкурсы билдерили бит быйыл улахан мероприятиялар утренниктер болбатылар. Онон тонтохин өйдөккө хөп жон маскарад оңостубата каябата. Онон отто бияга ол да болла хүрдән семейнеге кытыннылар. Үһүс месте туттарылар. Бии гуру ками активист жекеркеттер битерде выдавтар жекеркеттериген. Маскарадка манна семейнейна неме Инстаграм страницада хараппыт барды. Молодецка. Иккис местен ыллылар, бу манна кыпкырачанын килочек тахты, реген эме үддәг активны элбак киһи кыттыбыт, Даниловтар жегергеттере. Марина кекенде быйла хама элбакка кытынна, молодецтар сайына үддәг таманна гамит онын сайынлары. Бастыгы местене ыллылар бияга манна үттәгаме активны семьябыт, бияга курук өйөрбүл болар. Филипповтар жегергеттере. Филипповтар наха чүржелерин оформляйданнар арахынан креативнайты, оригинальнайты, оғыз болбуттарын жегергеттере. Молодец. Силахияка жолу доробияны ылжыма. Ылсыбыты ыһыктı бар, санабыды самнар бар, мәндиги жоһун жона билилерин қаңатан, үйеректерин үрдетен, үлелерин күйүрден, үйелерден үйеға, үйне сайды дурдуннар ден айхалла алгыз тылларын әдебет. Үміт сылға бәйген әлеге тәқ ағайстыларын сайдырын сылынан үллереліңді. Күнді мәндигин әлегін жона сәргеде, бағарабы дәхияға келер сылға, үгіс әлбәқсі дихини, жегергенге или әйені. 2-нче сүрбе bir сыл әйеға саңа сағақтар арайдым. Ile yeni jolu sergeni seteyini toskaydı. Kas bildiği ceğa nus kas jalla halok sandardı. Görsüyor kaderi.